Yesu Krista ukela kile za sedi pete kelu la sheya ngoti do hakivor kile go zomona mikro wa kitiki nunuri kershonu ke krotoba she uze mikro wa tu NBCC tichikre wudi hipengu nunuri Kehou baketa cha deri ngo pete go kezidi nipu buti do teja ke sabe upete tsala sha kele cha tienne tediki nope kele cha sari umejari ba moderi kezidi tsali digonu mu nipu digonu nipu buti do ngo pete cheke sala sha tienne chili ko hitefe pengu nupuja vorle kelipie Jehova kishke uke ni pe prapo chepie uke la kelie jikri uke shke keteze ka ke sedi pour monzne vorlike nko kelidi uke ni pe chepie pokishke Jehova uke penyofe ke japo chla ke ropete komo ke di ke jauzo podinu ki ju ke sukoba mu ki jetu ke kriko povie zike ja povie poaso chse ki je ke sokori podie tiosoko chse vorlije nko nuketu poroshoke uchike shu Jehova pomotun Jehova modzene kutulike keze taliku hesoru ke lido a arabitio ke tsiki keze taliku
se talia di taliku Kenya taliku tenio ke se kelila le dom Jisu pesidi nkeya ke se talia ke lile Jisu puto pesidi nkeya KETSHE KRIE NCHU KEPHRÜ NU KEMEJIE KEMESA KERINYIPU KEPENYOPHRÜ KRIE NKETI KEVILANU No heko petjobie diso kesa hanu shulasidi heko buvordi chedo nhodzenu nresho ke bahako hala nza temun besiwe nke kriengu ke meje ki dejashi heko tetseteru zapuza ye bete bie ntsiyawe nipu nzabu ke meye utsilije chedo heko nresho ke tahau no nipu
TSALI KRÜTA KOBU HEKO TAZEDI HEKO NUTE SEPIE NRSHO KETSHE KETSHE TSALI KOGINU NRSHO KESAHAKO HAKI DEPORI VISHI KETSHE TSALI NUNU HEKO BU HEKO NILIA HEKO NUMELIA HEKO NURALILIA NOKI DEPORI VISHI ANIPU NPEZIWE HEKO TSALI KETSHE KEVIMIE MOZO SHIRI HEKO BU POTUDI KETSHE TSALI KOTSEPIE Nurshuli kevi nzatseli kevi no phe kapie hikotse kesepete gola keteje kapie ntseyawe nzatseyawe npeziwe jido hiko ke huchietse pe ke bahauno nipu nongumejedi ke chakrta tseke tyozo shiri krohiselie hiko bu ke tomuro funu nursho ke zhauno ke chanuri hiko kasasedi hiko jido ke dipo sedi chatyo beshi Nipu heko busunu sa tenu kasri chasli ke vi ke ko kapi heko tsuji mu heko chake sunu no heko ke char nedi ke lasa ke tyo heko susari pele thawe nipu siron die perge tsukono nipu ndie heko ratseya heko chata seya heko lamitu pozo nipu heko bunu heko nu kasri ndie no jedo ke do heko ratsesyo beshi heko busu Pradi Tajangu Gilimia Tsusaje, Anipu ZHAPU TSALI Tsusaketio Nozo Shere, Nongume Jedi, Pekevi Kapia Utsakesa Susa, Ubusu Susedi ZHAPU Tsakesano, Ubunuri Tajangulie, Siro Hiko Bunuri Tajangu Gilia Tsusaje. Anipu nongume jedino nipu ndie sedi ke zaseketio pastor NINO so shiri no pokriselie pon kremeredi poke sesevor ke tahono nke masarfo pe poke chutselije sidi pobu no portse ke sakose ke zakesano nipu jedo hekobu ke de posile morshobeshi susa siledi Medvigelimie, Heko Kapienza Sekelimie, Ndiezeno to Sasatio, Ndiuno, Lusasatio gets a Susale Preledi, Tulapa Kelimie Tsaje, Nipo, no Heko Krohisaje, Jeda Asher Scolarim Peziwe, Ukobu Konisia de Vordi, Lieto Tsaketa, Guapetecola, Geteje Kapienza, Muno Japi, Ukotsa Sasakelie. Traffic mahoke bako nipu sakori nye thotse bazo nipu sala ukobu hako tseke sigino ke niringulie nkinu ke vorte jaringu kilie tsasaje nipu yako kapie mpelese yawe anipu siroche do Sunday school teachers kozo shiri kroiselie no uko chatalie nipu no hasi kapi uko tsasalie nrofu pi uko krohisa uko bunu nkinu ke vor Nipu hasi mutado ke viko sedi tie nipu henyunyo ni chunyumeko nipu krisar ke medziko vordi Sunday school no vordi akesha uko bunu nsitu liche npeleliche uko ke patako bunuri uko patatu sliche ndiu sedi uko patatu sliche anipu nongumejidi uje getsa tiri nidaya nipu Sunday school no deri no ngumejidi uko kroisedi uko bu ni chunyu ko chata tuselie ketomor fanunu ko chata sekelie tselije sedi tie nipu ni chumye ke kravordi class no balia ke jaha ko abunu u ke pelenu met métier shirdi la lu ke semie putu profession ke hupunu tiozo shiri dieto metodi la lu seke temie tseli ke dola anipu no chedori hoko ke chakela pie teachers koritsa mo ke prenyo o Get a bad decorator sekelie tsilije di chayawe. Anipu siro jedo vordi nreshun zo shiri vorli kemo get second secretary kekraba who me get sekinu utekeba mieke krari kiteki nunu uteke ketri baya nipu no uko zebalije tseke sohrosia ke jaus no we no daru ke siu nipu no uko krohiseje teri he ko ke chakela pe uko tseje di chayawe anipu sirotie nipu nagami ki zunu ndele ke viu vor
vordi he got sogelie. Gite debori nipu umarishi. DIEKEPU di hipengu nipu pizza parli geta haunu. Nteje nza tesedio nipu no hiko krigetsuko. Le sasedio sisale di lalusedio di. Tie nipu kehuje nongumeje di. Nipu kehuchetse pie ke babete ko mongi jasadi. Vordi mhodzenun rushu ke babete ko bunuri. Makesa nuna ke sapo luke sasekedio. Uke luka sapien zuselikedio suseri silidi. Ukapien zusasekeli mietsilije. Anipu heko mhabete ko kapien pelesia. No jedo heko mi popoketse. Nipu kikim hedi vorm hodzunu balishi no siwe. Nipu heko tio heko leke mezbaya. Derim hapunu morim hapunu hodzunu tsomodia. No sokoringu mejidi vasadi. Jedo heko keleke medope tete sepiengi sesidi. Heko nubur hudamodi nipu unreshulie nzatselemu. Tejangu ledi la kiteki nuvokelimie chazuvokelimie tse presujedi. Mape teko kapien pelesedi keteje kapien zedi. Jesus anu chayawe. Amen. Your soul weary? Have you tried releasing your burdens? Do you feel the weight of worry? I am the rest you need. I am the your soul weary? Have you tried releasing your burdens? Do you feel the weight of worry? I am the rest you need. I am the will fly away. Walk with me. Learn the unforced rhythms of grace. Come to me.
Thank you. Particularly how come can live la get his say que penyo vote away. Here Vietnam country la see you la chaketo KEHOULUΟÜ pete pede to be to there. Sla pete di promoda di chaye go se kazali di se ke chatsakin le do. Vietnam Kristam ye peche gaza see ke photo takere tefenu to get zamulie. Vietnam no Kristam ye go krieza tefaki ke jeza ba ke za suringulie. Mumie krauliro Buddhism ke za ugo susumulie. Ke petsere se ke za susurisilie. Bahuri kodi seye pesozate ni pesozate ke bako mumechonu ke bako ke petsere ko zo ke za susuringulie. U ke pele la nunu hatonuri u pese sur uneke te ke za sugoritsi yasi. Sishe ni chunyo ko Kristam ye nyonyo ni chunyo ko lesikino probaya ke za go zo shuri. Suguri lesiki konuri ukeli suro ubu kepele vawanu ke sedi ukete ke suritsi nadinu sitinu huya ke jamigo renanu ke humigo ki kristamigo ruza ke zangulie renanu ke humigo ukepele la ke meje krakuya ke susuringulie renanu no renamigo umeliewa siro uki ukrugo vawa seshe pekawa mu uhowa ke tsiyasi KECHA nunego ZHAPU Vietnam no DIEKEPU ZHAPU TSALI kaza missionary go mulhenu Kristam ye tsudu keta sokosabu ke penyo vubu ke ko mhasi shiro mhatokonu pette kono jasakliya ketula chake siba chakini oliro renano Kristam ye go ke meje ke zugo ke kru umelie ka wago uki ukrupe ka wago Shiro uhoa ke wago ke penyo vubu ko crossa sidi ubu tepu bali ke dola ugola chake Vietnam se you no sorkari se ke bago mu rana na diu no sorkari se ke bago se you no se ke bago shiro rana no sorkari kratamego temi hago habunu te temi ke ro gom ha tocha ke za hanuha ke tucha ke tocha sidi machli ke dola ugola chaseke se Renanugo sorkari kasemigo bu Kristam ye pet serpent ke bahawa sedi mahabye pe krewa moleketula ugola chake siba slaugo tie KECHA nun hagwa putise pedzili ketula pededi pumode de kazake samho nie ke penyove ki gezbunu nie ratsiaga tie ugo lerbakili haunha si hawhala unun ke tosdi ugo chadio di lerbalide sla tie ki gezbunu ke penyove uretsiasi susu sedi kazake samhori susu sedi ugo petekes undu ka tosbienu si hawla chakile chelena putise lerivide Hallelujah. Riketu ke chachi hego po Jehovah. Timu ki zatsa ke sa siro. Mape ki zano ke tu pe tetsa ke sa Jehovah. Noe him hape tetsa ke samo temye tsake sako dono ni pu Jehovah. No te teme ha sedi mato pe tego dono ni pu no wenke ni tomato botsa. Ni pu sidi no tie shizo shibitie. Higo teme ha where's the target ala. Ni pu pe kawamo ke shotibo vor. Sizo shiria pu Jehovah noe. Mahar ke vi mato ke vi suso sidi. Nyo Jesus Christ no ni pu Jehovah. Noe tie higo teme ke puma Harhalie, Yeke Pumar Hogedu Haliketula, Kizuk Temeke Pumar Haliketula, Nyo Jesu Christabu, Cross Ginape Pipe do Shidi Pojepe Crusidi Hike Pumalari, Rhalie Hike Pumalashes di Heralie, Tier Hakeliam Hato Hawani Pujahova, Tihenagami Bilamue, Israel Mirror Bilamue, Deria Pujahova not Sagasa Haliro Tie, Kidzo Petelazo Geta, Mo Vietnam Yes. How Lazo, how Laris Haggats and Yipo, Tira Nahano Humigo Bursilice, Ogora forget that them Himia to do them, Rob forget that they Vemia to do them, Rob forget that they line Himia to do them, Nipo Jehovah not here, Temi Hapape Joper Hisache, Guess okay, Jobir and Naho
Jehovah bezes je sede teke la ke Jesus ngeno rabizo ke moshe der ho ke kripono no zo shok ke la le ho ke zo ko busu sidim favor je tieni po Jehovah temi ha ko ha puno zo shebe nke kreke jau mo zo ke za no nyo Jesus Christ ke tsese ke zo su sile de ko puno o ko men no ni po su pelle le ke to no chakrbi ke la ke le chakrbi temi ha ko je temi ha ko ha puno tieni po Jehovah tie nke la ke le su prali ke do la o no kre ke ba go do tseju tsase ni po Jehovah tie ke la ke le chakrbi temi ha ko de temi ha ko ha puno zo shebe Jesus Christ su le piano o ke la ke le chele ke do la o tio me krese de ko probably prali de ni po tie ni bi o ke la ke le chele che no tie le de se ya no dile che se le ha no ke khale che ani po ye te se ya hari kapiem pinu se ya siro tie dile ke vi za ke zago tie dile ke vi japu tse de tu ya ga za missionary ko zo shebe no tse pe ko se che no jabe tse se che o ko bo te fu de dile ke vi ha se za se le ke tu la ni po no ko tse ke te fu se ke ragori pe tse se che apo Jehovah siro tie ke pele mi tse le da di Christa mi tse le di tu ka da ko bure tie ke pe tse ke re ha no ko bo mi che da he se de me che de o ke pele va ka wa tsi hi che there is sili ke da o ke to sili ke da o ke pele su bu te ze za se thali ke tu la no ko tse ke te fu se che apo Jehovah siro ko bu no re pele le ke dan sili ke da ko bure o ke pele ni po Jehovah ko bu o ke pele ha ba krese si me kre ki zo ko ke le to ide tav ke me ti thali di te kre di ke me ke pele ke per hu pe zu ke za ma ke te kre di ke me do pe me open no wa do pe se pe me wa do pi zo shwe thali ke to no ke ko pi tse ti he te tsa ha no ke pele me ko la ri cha ya siro ke pele la no ti Jesus Christ ke pele la o pe se pe ne se do ke za o ke gro me le ke wa ro na no be le ke wa o ma to tse o mo tse ma to ma tse ko no ne ke te ke tse pe se ke tse tu ke za ha ko ha zo shwe o ke gro va ke wa o ho ke wa te mi ha ko bu ke me re za da hi che te ki zo no pe se pe me ta ri ni po shi ze ke vi bo la ko tu zo ke zo su se le de ko bu me ti thali ke to la no ko tse pe ko se li che no ko kri se li che o ma to ma tse ko ho bo no ta zo shiro ko bu mi ke vi kri ko tse zo re li ke lo ko no re ko bu ta ke vi tse de lo se li di mi bu ke no Jesus Christ si li si ro ni po Jehovah te o ma to ke ge tse bu no ma tse je si mi o ma to tse no pe se pe me zo shiri le se ke ko no re pe se pe me je zo shiri ni po Jehovah no ko ze to ke tse bi ko bu ni po su se ke ko su pe se pe ngu se li ke to la no ja bi ha ko tse che vira kroko ke za kroko ke tse bi tse de o bo ma to ko no vi ke he ke le ke no Jesus Christ o ze to ke tse tien si ke mo ko bu si li che apo Jehovah si ro tie so ka ke se mi ha ko zo shiri te no kra ke ba ha ko no du se zu tsa se che o ko se ke ni se che se de ri ke to Jehovah se no zo ke zo ko bu si che si de ni po no le de ko bu tie ha ko te mi ha ko no tse ke men ne se de tse ke re nyo bien pino la vo le de ko bu tie ma to Jesus Christ ma to pe ke pe dile ke veja pu cha ka tse ke ze pe tsu ke za ko pu to mo da ke ze si de ko bu re dile che churo ke tu cha ke to cha ke me ze cha no te mi ko kru hi le ru go le ke to la no ja bi tse che ni po he ko te Vietnam ye se ye ha no ha vo de he pi he je ha se vo de pra le de cha le mo vo ko ke ja pu tse le mo we de he ko tse le ke vi su se he ba ye zo no te to tse de he no pe te se de te mi ha ko la cha le ke vi no pu ti kha se de ha ko pe te ko la ke te ji bien tse ya se la ni pu no ngu me ji de he ko ke no re di cha ke se me di he ke cha ke la se vo de ko tso se mo ni pu no se ya no learn to tse se de da ji pe te ka bien pe le se di ji su za no cha se de we amen Chiliro makingu ke लिए 30 रुपए बाले दो मो आशेर्स को खोले दो मैं uko petego sunu ke chatsali do rige do ke chachi heko po Jehovah
Ketse ke vi ke dia thong ke krengu ke meje pette kula ke theje pensia. Nyo Jesu Christa la zo shiri he ke theje pensia. He tie hamo meleka ba rike ba seka ba. Hago apette kinu no vor. He ke vi ke kono no kralimo. Yepu anke kriago leke tsike tsohile fumo. Temi wesho torgeza ke kriago letso le modadi. Uto krake le uto ke vike kono nungu ke le ledi ke meko ke mahatu da yamu no hiu ke jovasache. Higon ke tishino no jabi hiko ke tsaha sedim hake dubur se. Nietola. Tedi inkini buno sevorsaje. Nipuno hiko rashuhawa lileje. Kake se rashuhawa lileje. Sidi sedi nieto tsepejaleje. Ke semi buno zo shiri lieto mieto. Diseli. Putuno tigim hasibe uko tsedi uko buse. Putuno pepra pe volye. Tsekezo no tselie. Sidi lieto tsepejale ke tola. No jabi ke semi ko zo shiri tsechi. Nipu hiko chedo nke krigo leka salaya. Higong hike vike kono no mahako hapuringuli mo krale mo venipu. Higo kiki din teje zole doga. Higo ke tukero no tu zolenza hiti hemeno no epuke krale kenza hinke kriago ha. No mo dio ke zishi higwa higol ha ke men tuke mrozo nipu. It was la hike ke teje no nipu ye haka ke sero shozeli. Hikel huari kalaka sabiem honzono sasayam pinus sasaya. Hikel huari liledi no kigetzabono higo sesamor shobaga. Kigetzabono sedil lietosomor shobashi nipu no higo selechi. Keteji sense mupahako peteka bim pinus di Jesuzano chasadame. Amen. Ke benefit ke kre tu ke ni se je do so no ke ba ko pete ke du suwe je do a ke to de se ke do ugo pastor message me jidi prepe ka zaga le su le do ibrigo lesson ibrigo die kusuku ponu kyo de kyo se ibrigo die kusuku ponu kyo de kyo se botsege tuki ba uke benefit Prakesa Kerüsuo. Sola Prakesa Po Kerüsuo Lelevi Kezaki Neko Mipuri Su Vajawa Moleketula Menuleche. Kekula Mona Suko Si Kele Tuedi We DIEKEPU Silie. Dari Uko Silie Keta
Diesu ukola keprajete kekula mona ukoso kernyaki kepele sabam ketala siri we pelele ketako we kereli so nu lelete ukepenefa puke semhei ai anikemo ai anikemo fa sie rese zodi ukobu akerlinu lele lote isa po kizatsuge tenu po matoko tsutile tazoari ukepen kekila mona mara po jatene jepu ketsa mu ukepenefa jatene ne po mato petenu relile si mu haunu pula ketsa uko akerlinu lele lote silaya siro dile kevi sikele kereko kerelinu lele mote kekula mona uko pele no ketala siri homebu sonu lele ketio so krepezo sala po tisoja kekripo kedala pie tie sisa sidi tiche kekrasinu David ginu pu kesa kinghe dekonunu pusawat ketau tiene kopo fe silero nyenu reta heje si Joshua kereli kape ukutza zawaliro ukepenefa kenota nu tisoja ke kripo pula lelho sala ukepenefa temikola zawe jerry sabat kereli pu bazo siro ukepenefa kereli nu leketamie semie ukepenefa pu matoko sawadi reli ketatui reli tatio sala diezenu sala diezet sanadi me puribu tetsuketako toi moleketula kerelinu leletio uresa saleke kethozo ukepenefa dio kerui mu pokeko kinidie je chalu chahatsa po ketsaki riviko so upu mu urafa ukere mu ukeli zeko kekrisa unuleko mu we chanake ba nudoko niepe pi seliya mu pomozunu nu chepeke ba puri rasageleja sizomona we pomozunu vodi utyo urali pepu pre zoketu minuzo we ma peteko hepie meye melofa batazo ke penefu jabie potie chakele ko mo rejekele mo sunu chiti Jésus Christ zanu keniseri petego kenunesia mu kezeni pur so ke ba petego zekele so tsayawe a therinum hacha crop city ke pesikele so chlido uko ke hunu kisa kia po la forche mu hosi chido ke pesisido November za me fe dien hi ke ba po ki Baptist Church konamanu uko to preferable a kono sakrie mu sungti onen unikia tsodo she mu sala nyobu a kono shiri sungti onen z shiri kechanu var grabaji sho vodi jabyo tsani ki fimi fonse ke tsa se pesisia uko pesiba ke jigim hidi NBCC Chiki seskui sentinel ki hususa ki huji mu chido kiseri temi ke kra tsnu chude ke pekroba uko ki hu honu tie te he mission focus group ke KRIESETUOÜ ki hu ke KRIESETUNO ki hu da ke tola ke pesi ke se chaba ko UBC group ni ko ni peta ke se chaba te hi ke ba pu nu ke ba se mu focus group mission focus group liro THEJA ki hu honu ki hu do mu mi KRIESE DIEKEPU for ke pekro ke to se merba mu ko ki hu nu homie mission focus group honu for ke pekro naliro ni ko bu for se ke cha u ki hu ke pe krishya we ke ba po ki
hake hanu kehu kecha susa chida so she Tenugo mission focus group Tenugo focus group li ro Perachize Baptist Church susa bado ho sana Tenugo range go hatoche tsungu bade sana voli ki vimi vonsije focus group etego ke bapo de nouveau de ke baseki ki hu predo so she ugo sesqui centennial ki hu closing service li ro ke bad ki NBCC convention hall no ki hu da sana focus group nouveau adi mes convention center nu ki ke pe ko ke tsu se chili vi ho te she ke bad ki ke hu thala ba ke to se mato che ko pe tas de uko digon board chairman vukta sandin hi pesisha mutie how he said ke pesina so do November zame fe te ni von ke ze sandin hi uko ke tezi ki hu ba ke to se pesiba han hiliro ABCC pastor mu dikon ko ke chajade mu ha hazedi uko ki hunu uko pastor mu puki cruzedi ke teze ki hu ba ke to so pesiba uko pastor mu puki cruenu for ke zuti chuzedi kodi uko council nu tepi so pe ya fudi sede ke to la po dozo go sede je ke so chabade mu suzedi uki huri uko pastor ki cruzedi nipu tezidi porque tege se teja so pe po kikru tsakele so chile do kikru la chake tsati po bada musana uke hu pesisna ke chuli ro nie hacha ki hu bonri uko pastor mu kikru tezi mu tsake te personally ro for ke zasandin he nie do so se vori uko hato chego tsni liro ke hu she u tezi ge cha mu japi utsge tsom hato so je ge cha so se uke hu ne che do for ke ba petego pesisia mo encourage sasya we siro uko ke ninu ke tezi ki huba ke lishie uke hupete uke zedi poki cruzedi metsa he so bado tenugo krotho mu tepo krotho get Mary more ke shoko meza ke tsa Mary go tsa da je hosna ni ke hubri mhato che ha ko har krabadi viso robadi vor ke zasandi hi vori ke tezi kapie ni pu tsa mu uko pastor tezi ke tsa tisu tsa je ke tsa se ni ko ze ke zashe ha ke chapo tsuni do figaba ke mesa ke krini pu mpesiwe hikobu mhozunu 40 nke lingulia ke chokona mhozunu lerdi nipu hikobu nze ke kotolia ke chokona ke teze kapinchia nipu puti hausidi ndi ke pula ke tondo no akhrishali ke ko ke sa kapya chije ke pelimi go chido nipu hala chake sha su ke char nshidi ntejabu chido heko se ba ke li chidi chi jisu zanu chasiawe amen KETHODIE KEPHRÜ chido ke pugeto besechu pressure ibiko tute die kuso ponenu kidi kerse hakinu nipu di chabuki ni sedi kazaki li so chili do uko chiki kemeri 3 season ponu ler bagetsa so sepele ba mu nigo meri so kigetsu boshi getsa nyo mi ke krai siba do ketsu kenza ke siketsa kisikia te go Haki Kri gets a la Mary P gets a tiponu, Ugo Bagets and Willie. Muputi ham he gets up on the Mori Haki J near Home, Niam Hatopo Talanu, Vojedi, Tisomorso gets a putti, Hodino, Mary P gets a si gets a tiponu bado, Muhai gets a tiponu, Kerali Hauha. Kerli hauha pugetsa mori kerli hauha mengu getsa hauha pumare thor getsa uki hupari susu nebandevi expensive sekata reli getsa temi ke lu mo shli ro we uts umote uts umozate pizza getsa susu pa pizza memu u held hori spiral downwardly pe cross of getsa hadondi getsa ovasidi getsa pizza mego susa puya de chi pizza mi go zomodi pizza mi go shin park so go peter ha asus experience sabado u pizza jao zedi u held hori popanya ke kriza bo u vas hede ge susa tsede ya mu su zedi uts umor bu religion physical rest how haliro me meta ya ke susa chia me gets te me ke kari uke luno reli gets a ha ti zap pidaji gets a lebaya tiz ukrono kuliro uts umo ha kazadi no meri seshdivo reli tsakeli susa chidi ke reli susa potani sigets susa physical rest ha ukrono experience ba de ti uko technology
city ketala nu technological world nu ba getsala utsa house getwe really bazam hi de halle really mo ketala nu halle go really mo ketala kerli so doctors me bu advice pe utsa mo shoketa go siget tibu nu lubala get asyo halle ba mo mejele li rom hat sidi uni sedi ke mejele susumoda di mental mind how stress target ala mo vis so seba ke chamhi de halle meri thodi really mo ke tala doctor me ki vo ke ki ko complete resus advice ta ya really ti mo she ke sus pe u advice ke sus chabaya daru ke simbi ko pu ke pitchmi ko bavdo tetha zedi kerli ngu mo she ke sus pupuya 8 hours sleep mu mo holi ro upu really more shoketa pondano u design sasegeta u ke penefe utso mo hat segeta upu physical rest utso mo really geta halle no really geta u ke penefe upu kerli sus se mo shoketa hi pondano mo hat sasegeta sus nguli kerli how ha really geta to rest how hali ki geta bola really more shotga isili ro pu purpose pum har really ro u restore chala ke liye u revive hapo utshika sala ke liye so pu sala really geta holi ro it's not about laziness or idleness really geta holi ro metdim hapure chmodi bageta met to bageta so pu bamo they really geta holi ro utshika sala ke to utshika sala ke liye sundu kerli pu geta so sumuli Bible the motionly wrote do ibrigo to the dear how the motionly wrote ibrigo to get so where kerli po je pupu get sumuli kerli how ha prakesha kerli is the put the promised rest kerli so Greek get up pu get muli do Israel me no go generation the motionly wrote o ke penefe Egypt no ko mi diet shika ba no ko ze parli dere o ko parkeli uno Prapie ke jake reliu no ko vot son le mongeta ko susumuli do o ke penya fam harhuli ro Israel me ko bo Egypt no park le ha o ko bo vode ro hanu ro ta ke to na o ko ze parshmo o ke penya fam harhuli ro pupie o ko tsake she o ko inheritance li ro kanan me ki jenu ledi o ko bo kerling muli do o ko kayo li ro susude Solani pum haroli ro ukobu rahanu toketa sus pum harmo ke chunguli vodi ukogi ke MERU ke chu liro pupie ukot ke shaker li ha hanguli ke tola ukobu uke penya fu pelle mu uke penya fu prakesh diu pelle ke le suyaha ukogi chakesh sesunguli dere uko history no uko ke palace no mohovoli ro Prapie ke jake reliu how we uko la uko hopo wotson limol kata uko hopo bi cheba keta far reach dream hopo wotson limo ke chem hopo bi cheba keta sesunguli do uko to park ke liye uke penefo uko ze park ke liye Egypt no uko ze park ke liye tene no Israel me ko to para dadi do ke jeune no uke penefo ce que ce ungom hatoko o ke penya fam hatoke jago e ko esu musede o ko go ke tsring mush ungmo zo ke chne o ko semor ke sho kapi o ce ke miraculous provisions ungmo zo ke chne ni puwe o ko semor ke pette kapi o ce ngom mi o ko hu fukili kiri o ko ungmo zo ke chne o ko ke la ke she o ko no to sede ke chne no susu ngumo met havor ke ta sismuli Dere to voge chune ko enu ledi no uke pene foker liu no tsole mo keta sis nguli ha chayo po lana no ko bu pit tsole mo keta sis che mo sis ni ro pellele mo keta sis lana no pellele mo keta lana no ko dize no huli mo de mo suyo hala ko bu piker liu tsole mo keta sis nguli the lack of faith Diezet chule moketa ginu uko nu kregeta ke tole she susupu uko nu kregeta uko nu we te horikar soko ze ke penola to keta Egypt nu kelhu mengula to keta uke penyo fo khake she THEJA kiri lavudi tiezmi tiechdi nu
kethe godil hu ke ba ke lu su su mengula to ke ta ko su singuli sana Israel ko ke lu mo ke ki community ha grow how we to park it ki Egypt me kini goi pette ko bu fledi no to park ta ko su singu to ke sunu sede pe sede kini pette tu fadi no to parle dere ko enu rahano ru to di pusu se pette bu ka ke ta su singu le vori generation ka sau bununu generation ka sau bunu le di kerli su se prakiler bigata su se cha Israel me uko ke meru poto ke chu prapi ke je ke reliu nu uko risu su mengu to anticipate so thor zongri kanan ki zu vitor shi sunu ke reli bashi ke chu uko risu su mengu thor me chizo mi die cha sa so cha san ho de shi ke me je ke chu ba san ho de shi ke chu uko risu su mengu thor di to forzo deri pusu su we vo ke reli su su zole mo ke ta su singuli ibiko se ke tepunu ami ditusa somani ngukeli ukoe pelle ke mala sunu lele motazo pelle ke mala sunu lele moketa supu mutie Israel me ko ze haunu u ke penyo fe ke pelle mi go pecho ke sha ke pelle mi go wan ke sholiro tiedze zeunu generation hogi ke dipot sadeshi uko giri susu chodali ke vi ke miche juzo ke cha susupi uko pecho sha pelle tili mo ke talanunu pelle le mo ke talanunu u ke penne fo ke liu tsoli mo dali ke vi ke miche ho za zuzo ke cha susunguli je do ke thole sha ho no mo shaliro exhortation uko tar ho ke sha ka za thosa chapter 10 verse ke ponu susunguli do sala kerlinu lelietio u hecha saliki isi how happy che do uko pecho shaba kerlinu lelietio urhi saliki chizo de ke thole she pugecha urhi saliki isi saliki chasasumo shogeta sesinguli de chayupo ke pushi pula la ke chapter dinu mohovozo she ukonguli musuliro kerli rest ike chayo ha pumu pula la ke sesinguli o ke pene po kerli no ke le suso di chaho ha va suruki po tupye ke ba uko sesinguli do po kerli no le ke cha po kerli po ba isi ke chu pumu pula la ke sesinguli kerli ha kikim he ke chu po shi ke cha kikim he ke chu po de shi uko susuri ke toshin ba kikim hidi uko uke pene fuker li hanu pinida pacha kropo sedi kazashin ke reo liro uko chapter hanu provoliro uke pene fuker li hawe sabat kerli mo isrami ledi kananu kerli hani happy pokrut sege shosunguli sabat rest and the canon rest foreshadowed the rest God promised uke pene for prakesha kerli we hani hagi nu pokrut sedi takesha supu uko homie utivoda liro hokipo nipu ginu relide isidi uko dichasu seya po nipu ginu relide po tsa ki ge chobo baga o kristami la ho ha dicha common se ge chobo po nipu ginu relita ge chobo ha po tsa ki ge chobo baga ki kim hede o ke penya fa prakesha kerli ha ke thoda ge cho o kim hedi siliviga Catholic tukishowe vodi Catholic ke wenu hachaki ni sedi ke medzasa ke reu liro sabat kerli ibrigo die no ha nguli do ibrigo die no ke krila monjam harapo jathenie je pukecha mo oke pene pa jathenie hie pom ha thope tenu no relile isi ke reki tho tu tekini kusopondo se ki mo shliro oke pene fa Kerlinu tsikeli susu zenguli. Uke penye fenza suru kizu tsusha por kizu no riketom hapete tsashadi zatenin hie por lida ke chepu. Mo po kerli ho ha sidige chunu uko mo shliro poe po diem hatogo tsike shugo mudi ponili isi. He delight in what he created. Pot sige sam hato mudi poe ponili isi di she poe vitor isi di pushdi po zatenin hie religele susacha. Papo zigeli susa tasha. Mo
Israel me ko kelhunu mohla volir ko zeno mohliro sabat kerli hawhaliro kapi Israel me seyu tslash kesha toke prame fanu mohoshnir susmuli sabat kerli zatenin hirli ke li hawha kapi Israel me ko seyu tsha mo uke penyo fe tejo ker khakeshnu sabat kerli sa khashdi pe tejo pochdi Israel me ko bu meji se de ke susmuli sama Israel me no ko laliro sabat hawha me yes ya ke uko susu sepetsa seya zatenin he haporichi modi nipu kerüsuo be kazat totsdi savor ke chesmuli zatenin he religeli hawha vodi pokripo tapi uki ke sholiro kepelemi ke luhanu kunhi polavo nipu mojanu religetse hawhangula ke tosus pokru takeshe susmuli hatogot petetsili tenum zili kerli tsetsidi kerli ke li hon rli ke chahon liro Israel me no ko sabat se ke masake chuliro ha puri chmodi nipu kerso mo nipu jogo perget hopi ke me yet totsege potsenu ko focus liro pie nipu gi shege o ko rosope te nipu gi shege susacha mo sama ha pokripo vor ke to teshi Prapika gerli liro, haiki chupo, ripo takesha susumuli, gerli talau liro, gelepet matopet no religeli somo, hapuri uke dike jabamodi, upeteo kapini puchadi, por soketa sus gerli kaposus getchas, tasha, gerli kini. Ibrigo lesson the mukili liro chapter 7 verse careful no mohasan verses mudido Israel ko vodi kanna no religion mosai Israel me ko zedi kerli sunu votsoni mo so la ke pen you fail yet ho kape Joshua chadi Joshua we Israel me phuka sao zedi kanna no lele mu ugoi no kerli nguli so ke go Joshua me fepo hidi dino mohasan verses mudido siro Jehovah uko pono ko ki rese ke shutoi point kokili mu kerli ka uko tse isi Abraham tikinu uke pen you fe prakeshdiu uko bu vodi ki Jesus pralido mu ko kerli nguli do idi prakeshu Vodi Joshua generation no susunguli mo ko they have rest in all aspects sidipu hapetenu ko ledi religeli susapu dere kerli prakesha kerli usiki hanu pothala chnamo uko tiche technician uke penyo fe kerli po pulaba ge chili collection mo hola voli susunguli de Kananu lele daliro uko kerli muli de tide isiki chu no potala changode deri tiri kerli po bazo kecha chiliko kume hete pepeng no moholiro susunguli do David no uke penyo fo ferenasha uke penyo fo fesishde mo uke penyo fo dio lavor ke chu liro vodi kananu lhubageta Israel me koki uke penyo fo dio lavor ke chu liro ni ko no re krada hichi Niego profesiliro niego nu rekrada hichi side. Uke penye fokerli nu leda liro unu rekrada hi sidipu. Potsayenu Jerry kanan kerliu chivudi kerli ke topo bageta susupu. Sala kanan kerli hauliro pointer to the future. Vorketo kerli po tabageta ukon susumulido. Kerli kinu kanan kerli susupu. Uke penye fokerliu Kike chupaga, hani hanu ko po Christus muli fide. Sabat kerli, zateni kerli, more propikaze kananu kerli susuliro, temporary. Putio palazo getcha, susu meregeta, susu limited kata uko susumulie. Deri uke penyefe pupi keze kerli liro, kechachi, ropo kerli, Jesu Christa kindu, kashata keto susumulie. Muke pele mi peteri haha merba michi ki zerbe hanu utoko tsle liro kuni po vodi ke chache kerli susbi u vietchne ne pregecha ugo ke merusus susuzon here future rest kerli teshi kelhune kerli haha u ke penyo fozedi unidi muke to kerli powe ibrigo die tefunu sala ibrigo die tefunu sala uke penye fo teme ko lazowe tieri sabat kerli po paso isi uke penye fo teme ko lawe tieri sabat kerli po paso potseno complete fulfillment tsige chu tsumolo
Jerry Bazo is the pude fulfillment Jerry Bazo ke Jesus nguli mu uko peteri how hamerba Krista mi ko la uke penya fe pupie ke je uko kayu liro we pose ke seketan hie Kerli susupi utsuke to susunguli go pesike she new persero susunguli do ke cha chi kerli susuwe uko ke meru ke cha chi kerli susuwe uko ke meru mu uko ke meru how we vodi Jesu Krista mu pom hathoze ke kheba ke cha susunguli uko ke meru ke cha chi kerli ke meru liro Vodi Jesu mu pom hathoze ke khe bevi seba ke Jesus muli Jesu Krista ki nurabi mu uke pele Krista ki bageli ki nurabi prapi ke zo sabat kerli susupi uko viet shli do mu uko kerli susmuli do chakin you liro the promise still stands today prakesha kerliu thiri bazo isi thiedzme ko larabi mode hawa deri cheri bazo isri Kids of Voket Tatiuno, Israel Mikoe, Propia Keshaker Liunu, Lely Mode, Ukoi Vutso Lemode, Puka Sawil Lelie, there is Suritimo Getasus Muli, Mutie, Ukola, Kerli, how her bazo, promise how her cherry bazo is. So now Prakesha Diabo Bana Liro, Susu Tidamo, Prakesha Diabo Bana Liro, so cherry Savorgeto, Pu promise cherry bazo Ketsus Muli, Kusoponu. Pokerlino les VIZO que les vi que je qui ici. Pokerlino les vi que je qui it still remains. Jerry so les VIZO ho ici qui kawa mo ke tdi pamuli kuso sorunu mohola shliro patalanu. Siri homibu sunu les ke to su krpie jozo. So Jerry krpie jozo It's still open. Hapo potala tsumolo ke Jesus pu. Mokuso tefanu sabat kerli po cherry bazo isi. Moho leso liro promise po cherry balo. Prakesha diabo cherry tsi ke to po cherry balo liro. Unu tsake tefabe ubo ke mer nilia mu uke tefanilia. Hapo tsada vodinu puti tside. De tu tside Chasalinza de Isidaliro, Udzuku Segecha, Uko Segecha Tria. Due date for Badinu, where sits Omodi? Day to Haniha Potisoja Potala de Hosu Simodi, Potisuza Tiketa Shino Voliro, Susa Udzuku Segecha Tria. There is charity Sojaho Malo, Isiliro Ukemera Nilia. Mohammed today, Ukepenya Fair, Prakesha Kerliu, Potiu Timono, Cherry Potiu Balo. Po promise su cherry tsi vorgeto cherry poti balo musna hawa ukolali ro kemer boba kecha ukolali ro ukeni boba kecha susmudie promise still stands promise tsi geto cherry bazo hawa prakesha di hawa Israel me kolali bimo deri Krista me Jesu pelele di ukepele pe pugi bani kata tem sko sepetela kepele me petela Prakesha promise how cherry ukola bazowe. Tie Prakesha kereli how tiri bazo liro. Tsivon keto disojapo zabade. Dere kusahonom hos liro. The promise can be missed. Israel meko kereli su vajoa ketsikemhidi. Ukuri su vajoa nikivi kemichi. Bageta susumuli. Sana ibrigole se tukesuwe tahokesha di krobokasha. Just say exhortation, more admonish. Niako kereli sunu lele katola isidino tahro kesedi kropokasha. Mo tahro kesedi kerio liro menoliche isi kuso ponu mulido. Niako me poresu vajoa muni katola menoliche. Be careful, ikecha hobie upechosha. Niako menoliche ketzono ligenjeketa. Puti balo. So vorgeto kelhunu die isidishi kitzereve kelhunu ketzono del hulienzade. Promise prakesha dio kunhebo tsishudo there so tsigatsu donu ukoti kristami kowe menno smosha ketsa nipu die susupi utarhasha kids Israel meko delikevi susuranani
Dile ke vi susun renali. De renna ke liu uko lapo ke project ta susu pude. It was of no value for them. Renna ke liu uko chepe vili mo. Renna ke liu uko lam hapori prali mo de. Ke krilam mo uko renali de uko ke pele ba mo de. Sala uko ke pele ba mo ke tala. U ke pele fu dio men lewa de dizega mo ke hunu ba ke ta susunguli. Sala che doni pu dia honu uko petro ke sholi ro. Men noli che isi ke shahonu die ke ren hau har bi we timo ke ta. Simply hearing the word of God is not enough. Ni pu dia ren ke li raya bi we timo ke cha susunguli. Mo ha che do hau leba uko nagami Dile ke view, teacher kripo di hipping we ren fora gets us to live in here. THEJA ke tomie. Teacher kripo di hipping un you niba, potsaino, oko teacher kripo di hipping nagami puke krat vote tiunuka tapet tewe, dile ke view, teacher kripo di hipping ren fora. Ren ke li haya harbi timodali ro, oko ren ke li hawe, oko chepe vile momoshi, oko la prakeli bamomoshi gets a susa. Uchi ke chapomu utsakar no seke chapon hi ke cha susuleba unni din niba deri utsakar no ke cha tibode tichi kribu di hipengur naliani ro ke pelu ke hunu kirapo nunguli ba shi ke cha ha ha ke chabawi mikini we ha chap ke renu renalivi uko hakya ba ke chugo pette uko karna por renalivi deri mi pette ko sunu poke me view prale modali ke visu sumuli mi powe Pola pralivi ke kriwe pola pramoda livi ke cha susumuli kerenurunali di ka ke ta sunu pi ke ta Israel mo ke gru no mo sun ro ko susumuli pu ke we pitsu ko pu pe te we Joshua mo kan lep no ko pu sa di kerenurunali di li ke view renali dere ke krata ti li ro ren ke liwe o ko chepe vili mo de musula o ko ke liwa jo wa di ra hanu nu ka de Rana ke liye no kepele sani di dizinu takele Joshua mo ke lep no ko puwe kepele sani ke tala uko bulle ke lu prane ke ta susunguni uko tie ke rena di ba ti che ke karna di kepele samoli ro kepele mi sa seba di no ke chachi ke li prapi ke ju va joani ke vi ke mi che umhanzu zabawe tie ni pu di hawa ni pu dia hawa kira ponu ko chepe vile baga ni pu dia hawa karen za honu uko mi ki debo prane dishi ti uko focus ana shike ibrigo lesa tu ke shoe sala ke pele mi ko pette petro ke shoe liro manually chi prapi ke ze ke reliu va jowa moni ka tala isidi uko ta rosha kenyo liro exhortation kenyo liro verse care ponu mulie urhie chasani ke isi urhie chasani ke Hayaha die le pesus sesomo shoge cha dibon hi ke cha asus leba. Let us make every effort iside. Urhi cha saniki. Pochai nam ha po chuzo. Ke pele reve honu to zuzo. Deri KETHODIE ope choge sholiro. Urhi cha sashike. Urhi cha sashike ke cha susupude. Be eager. Ke nu shi sashike. Ke nu shi sashike. KESHA sashike ke cha ribonu ne u pecho ke basa sunguli ke pele mi pe teri tigi ke chachi prapi ke ke liu tsoli ke tola su pi u viet chut ni big ke tola nu ke nu sashike ke sashike te thocha sashike urhe cha sashike urhe che ke cha effort kha ke sha haliro u concentration u ke le pe te u focus pe te u te so selerim haponu sekeli su puba urhe ke choliro Urhe chadi no multitasking susupubamo. Urhe chabadi multitasking. Hake kratsa ke sa ke diobada zashi susu urhe chabamo de. Uke leka zabage dala. Dere urhe chashat ke chuliro. Hodzuza ke ba umets me chili. Uke le hatope te shabie sunu sadi te totsa ke le susupu. Moche do ibigo le sunwe. Uko siba hapo unabage cha. Ushidzepo bage cha uko siba. Mon susu simet me chinaliro o focus bu met somo shigeta suno kenu hisa somo shigeta suno tetotsa somo shigeta susu bageta o susu krashike there's no place for complacency kechaji bada da geta diebamo ke te dabada da geta potabamo geta susmuli
Jiswe no look to the kerse kusome fe dinu. Look to the kerse kusome fe dinu. Hamidi pusha. Nieko karu ke mereu ze lele keto. Nier hie chani che isi. Nieko karu ke mereu ze lele keto. Nier hie chani che. Keka chawe me ya PHIZO ya. Dere ke hi chawe me rie. Musula me rie zo shiri. Narrow door, narrow path. Me rie ke chau nu. To voshli ko tala ni hie chali chi isi promise po ba ke tala prakelie prapike je die po ba ke tala di we tie ke zalo wani ken ze ke che sisunguli musala ibrigo les che do utar ho ke shuliro menoli chi ni hie chali chi prapike je ke renew le ke tala mucha se uliro kuso cares po no ke di cares u ke benefit you let them me do sumo shuketa heed the word of God ni pu diu le me do sumo shuketa susunguli u ke benefit prakesh diu liro ke pandemi petela mo ke benefit diu ke ri die ke cha kuso care pot care ke ni no motional susunguli Ucheke shuliro, wetie Christami di prakelimi. Wetie nipu diu, chumu zeke chuno pili modaliro, nipu ke liva jowani viwe. Christami, kepelemi ya keja, kie menoli moliro, nipu di hauhale, keme sili moliro, susa ke liva jowani ke vike mi chebawe. Israel miko. Uko keme jige cha hawa keme jige li mu uko ka kita hawa liro uko enu kepelu kape ni pu diu ne shali mode u kepenu fe uko donuba uko Israel mi ko tu mo shu zi u kepenu present suro uko se sito zo ke cha teva kise kinhiri kim hu doi teva mi toi kinhe kim hu doi di shi ni pu uko donuba mo uko se sito ke cha su cha Uke penefu ze tozo, uke penefu go ze ba geche, uke pu diegori go ki foya geche grupo de. Dere uke no go ke pele we di, uke penefu pu geche di no uko faith so yo ha su di su no bali mo de. Mo sala ke pele ni pu di gi bali mo getala di ze chike mo reme krodi go su no pi geta su smulie. Ni pu presence, ni pu oze ba, ni pu anu bawe isiba di she we suso prabadi dize pudiunu dize no pile modaliro Israel mi komhidi rahia no kadani ki vi kimi cheze ke chesunguli prakesha kerliunu legetola uke benefe pudi ha kapi uko Krista mi ko chese pudi ha kapi utke shuliro opo te hechsa shigetola opo orchedi po promise ko prakesha digo po Sumuze no di pudie po kamen kakeshugo, ubusugo so tetoti chidinu, tezitavadi so no dize chigatola, uke penefe pudie hawa kapi, utshe, muslak die hawa, ukige shuliro, die hawa, gidize chashache isi. Call to obedience. Dize chashache kachakike hahamuli, uke penefe die kusokir kenine pukecha, kerhi die isi, hawa kerhi die. Poke koke ni die. Poke koke ni die. Tenu chazo ke ngu jevodi ngu ke mo tenu zeshya ke che die ke che susupu. Die haha. Chimo ze chimo shu ke che ko susumuli. Kuso ker pono salami di pu die ze chimo di me poburi te tu ke tako tui tamoli ke tu la isi. Dize chimadi te chuketa ko hita moliga tola ha possible ke medzsdi u warn chse tienz me gropo dize chimade dia ha hapi uko chose dia ha uko ranli de chimuzi ke chu uko chimade salan uko te chude sakom hita moliga tola ur hitchni chi isidipu nipu diu ren ke sala ke she mu nipu di ha chimuzi ke she ha pomari ke che uko sus rakrashiki uke benefit dia ha we poke ko ki ni dear bimo ha we ha thoko unu donu le ko pette ke chsdo mu kun hebo ni pum ho zu thakeli he u hela shdo isi u expose chsdo isi di pu mu sona tie krista mi tsege che ni pu dia ha ren ke sala ke she ha me yesiwe
Listen to the word of God. Nipu diu renalasaji. Nipu diu pelelasaji. Mu nipu diu tsumuzelasaji gets how may yet torba gets us smoothly. Israel me puppet toka get out Jesus legacy. Tragedy bo. Gekakazatoba gets us smoothly. Okay, okay, penny for Carolino Lelimode. What generation petuka gets how ha Gekakazabo. Mogo kaketahoha kepukir getchikimidi, Pelem getchala, Pelemo getala, Dize Chenemode, Mutie, Miliu Kilhunuri, Mori Uko generation hori, Gekahai getchenu, Piketa, Remekromu, Meya Pizza gets muli, entire generation lost. Puho petibunu, Nipu dear Renazo Tadi Pidi Chamozeli Moketagino, Kadado gets away. Gekakazat tobadan levi getche sisumuli ne KENOCHORE TSALI tsigeshinu nigo semo gesho KERÜSUO azo uke penifo KERÜSUO no leliche isidipo TSALI haya tshe budi jasu ha lekasaba. I am the rest you need. Enter the rest of God isi KERÜSUO semo sho getchu liro Kristaozo uke penifo de muslago uke penifo KERÜSUO no leliche isi Wait here, uke penefo kerli katro, sina niro, nipu die hawa, prolashadi, pelle lashaji, nipu die hawa pelle lidi, chemu zelashaji. Po promise hawa thierry bazo, uko petegona, thierry ki kakrpi bazo getcha, po promise hawa, prakesha kerli hawa, uko petela bazo, ketchache kerli hawa, thi uko petela bazo. Uko petela bazo. Deri Chamuzikechu, Suginuk Kridake Susmuli. Pessikesha die, Kerse, Mut Pessikesha mepe po dienu. Kerli hauha, Hatonu really tita isi, Mummi basalo, Ketsaken Kessie basalo isi. Patom Hatchili Kemejika basamodado, Kekrilamon, Ukepenia Virtukeshu, Petel Vitida Ketosupu. Rightly ordered. Papete potopotono but predado, papete potopohunu fodado, bessikeshenu susupude. Deri we capello capenipu di gishidinu, Budiu Chumu Zedin Hushali Moniro, Gerli Sunu, Lelienzo isidipu, Tie, Gerli, Propagaja Gerli hobby, Uviet Shaligato, Ugo assurance so set how much get Jesus Mudi, Musulati. Tahokeshdi how sedi potala chilina. Gerli sunu legetola, uko hitchnike, mupotala getso, uko diatotishnike, be faithful till the end. Talagetso diatosaji, Gerli getosabi, uvichnes of the way, Nipubu, uko krisha, mupudi hagi nuchido, uko kihupuri nu tupenosha, uko nu. Tu pemalashikili tsilitin. Potalanu ugo metsaka chati balidi ugo ke hubu relikili susu chilido. Jedon nipu di renakili honu. We dije kit debo ke penimechili nipu di renavorishi. Tie renakili hauha. Ugo kilhunu poke probamo mashigets ugo fashili. Gerli hauha uviet chili dada chili doliro. Tie gigetsabonu dizin chasasomoshashi. We susuri uto kapi nipu chili. Uto ukikula chali. Uto Ulla chape cosidi, Jedo, Nipubu, Uko Kriesha, Gilutilian, Gizemetsa Chachidi, Akechatalo Chilido. Gemesato Nipu, Jehova, Heko Jedo, and Shokilikim Hedi, get his ye teterupetenchi away, no deto, Muno Fig, Jacapania Fur, Nipu, Hekobunu, Ndiuranalidi, Dili KEVIVOR, Hikelhuno Poke Properage, gets a Michito Hichi, no Akruhisha, Akikru Kruhishimu, Tia Krista Kikru Kruhishaji, Heko Tie Nipo, Kepelemias City get Hedato Ninjazo, Heko Sitze Camera body, Heko get Terat. Tolinjamu, Nipu, no Hego Krihishadi, no Hego Chatasaji, Anipu, Hego Nkeko Samoliro, Hego Te Hego Sekedo to the Nkerliu, Pupi Hegola, Kapika Zikerli, Hego Vajuto Tatimu, Anipu, no Ti Hego Krihishaji, Krista Kihu no Ti Homie, Nkerli Tsari, Nipu, Silimo, Lelimotoyanliro, Nipu no Sekosi Krihishali, Nipun Kepelu, Volimoto Liro, Hego Butika Lakili, Nipu Chasu Situlidi, Hekepele
heke sit Jesus tefumo tezelidi to voliga tala no hio Khriesje ani pu heko samoliro heko vikele ke kodshwe no salati heko mi pokacha Khriesje die hau happy heko tsupe philosophy die hau happy heko tsupe kolasje die hau happy heko nuzela shje sidim haho nipu roma moshudaliro haho tsuma moshudaliro ani pu heko ke chachi sidze praketo chakaki zugo penus moshudaliro tie Krista die hau happy heko luchka salashje Krista die nipu die hau happy heko nipu tsupe philosophy nipu jahava no siditi heko bu nginu heko nigele nginu heko numagele nginu heko nipu chike tepakele mo nipu he confidence nipu chiliga tola no he pete go Khrieseke chilichi ye teche turuza ye petenchi yawe nipu no chedo nipu he ki hunle ke kothokele korbimo homi ka tsiki ko nuri nipu zodin de renjumo kishi homi ke tuke tsenu to de nipu ke kothodi nipu ndi ko renba mo kishi ndi ho habu vodi pete go petsoshdi nipu no he go tsela shje no sidi he go chupe philosophy no he go tsela shje sidi he go cheke sala shje he go bu sidi nipu ti ngino nipu jehova he ke tepni lakile ngino he ke merni lakile chliga tola no jabi he go pete go tsase Khrieseke chliche he go kendu fredi he go mengmu se ki pushde no ti he go miliu ke lunu he go mi pop ga ki krunu mo Krista ki hunu no cheke sala ke le teja tenum ke la ke le teja wo growth la she ke le chliche pa pete khapim penishdi Jesus Krista ra ke le zan chase yawe amen. Yo pete bishi